hall de entrada del edificio, amplio. Y de frente tenemos el ascensor. Apartamento, aproximadamente 72 metros en la calle Cruz de Ayaspe. Salimos del ascensor de entrada. Un salón de 22 metros con fachada calle. Cause I don't need to hang on to heartbreak, oh baby, when there's so much of life. Al lado del salón del dormitorio principal también con fachada a la calle. Love is on the way, on wings of angels, I know it's true. Carpintería de aluminio I feel it de coming Primalip. through. Love is on the way. Las habitaciones tienen armario empotrado. Entre las habitaciones tenemos un baño completo con bañera. La bañera con There's a promise I have made. There's a dream I'm gonna follow. Y al patio de manzana There's another chance to begin. And it's coming as sure as the heavens. Oh yeah, I can feel it right here in my heart.